Clear to the Zibai Ule, PCL Siam Tarikania, Tunhnai Chanchin, Marchi Som Pasari, Leni Som, Nipanga Inkara, Chanchin rawngbawlna Chanchin, Ilongai Thang O. Hetimin Hill Fest, Hotling Takin and Mang. Marchi Som Pasari, Leni Som Pariat, Sang Som Nipatum, Zirtop Nile in Rini Khan, Higher and Technical Institute, Mizoram, Hetim Chuan, Chalai, Tiam Til Hai Chuanele, Po Chuan Atan, Hetim Campus, Gomzola, Hill Fest and Wat Saya, Zirlai Tele Chalai Te, No Pangten, and Hutin Totu let him to and Chantem Le. Zirtop needs of Madar Soma, Hona income Nayania, Principal Puvi Wan Sang and Kai Shua in Hill Fest Wat Site Sanle, Hunmandan Tortang, Puya Soifia. Reverend El Vandal Sanga, Director, Education Department in Hillfeds, Hihongin, Hetimin Chalai, Tele Zirlai, Te Han Zirlai, Pia Alama, Antiam Til Hai Swanele, Pau Swan, Hun Chatak, Wat Sayanitu, Lomomati, Tu Tarlangin, Wat Saitu, Hetim Principal, Le Tok to the Tsunga Lom to Atsoya. Hona in Koma Hian Hetim Le Lunglei Government College Changte in Special Item Shang Shang Le Namlam Te Entirani. Hillfeds in Ni Omin Himitsung Hian Solo Competition Le Bit Contest Ombaka, Dor Shang Shang Omin, Chalaiten and Mani Kut Koya until Siam Te Po Swakin and Zuara, Ele into Shang Shang Le in Fiam Nat Shang Shang Ombok. Tunjum Hetim Hillfeds he avoid Nani in Lunglei Kopona Jingin Tiam Til Po Swaka Dor Ngakle Hillfeds Sim Tepo and Oma, Mipui Abikin Chalai Te Hangai Loda Loleani. GKP Serchi Pastor Bialin Fagne in common nay. Marchi Som Pariata Changa ni Som Pakwa Sang Hi Som Ni Patum Chung Khan GKP Serchi Pastor Bial Chuan Fagne in com BCM Biak in Serchi Pa Anneya MGKP Secretary Reverend Ebzarin Koma Speaker Amanni in Executive Committee Member Pupi Silal Biak Dikale Tlangwala Rim Ki Matebaka BCM Zion Kauchan Zai Paul Ramthar Lungleiten and Joy Om Fagne in Koma Hian Zore Makiang Te Pot So Mane Anga Telin Ani Baka Hian Bial Chung Zai Thiam Tele Bial Chung Kauchan Zai Paul Tenen He Fagne in Com Hi Manani Fagne in Com Hi in Rini Zana Changa Chanin Pathiani Zan Thleng Manania Tundin Muna Serchi Pastor Biala Hian Unit Pathum Serchi Unit Edenthar Unit Le Moria Unit Te An Oma in Siarna Nung Bera Member Pumpui Hi Mi Zathum Somkwa Pathum Manni Longtlai is Pastor Bialin Chiang Kolui Nar Le Chiang Pong Li Ti Fai Natlang An Nei Marchi Som Pariat Sang Hi Som Ni Pathum in Rini Khan GKP Longtlai is Pastor Bial Ti Chuan Kum Sang Hi Som Ni Patnia Bial GKP Rorel Wantlang Ta Ni Khat Thil Chati Ti Bo Zuin Natlang An Neya He Huna Hian Longtlai Kho Pui Tui Lak Na Le Chom To Ber Chiang Kolui Nar Le Chiang Pong Li Ti Fai Natlang An Neya Bial GKP President Rongbol Tu Jesilal Chandaman Natlang Tura Thok Swak Member Te Fui Na Neya Chong Chai Na Hun Manani Nu In Natlang Hi Chan Neya Bial Chung Unit GKP Member Ten An Ngai Pui Mo In Natlang Thok Swak Po An Chanem Le Ani Longtlai is Pastor Bial GKP Ti Hian Ni Kum Lam Khan Hetiang Hun Hi An Lo Mang To A Longtlai Kho Pui Chung Ti Fai Natlang An Lo Nei To Bokani GKP Siha is Pastor Bialin Ram Ngole Tuin Hawom Malnan Thing Phun An Rel March ni Som Pasari Achanga ni Som Pakwa Sang Hi Som Ni Pathum Chung Khan Chalai Christian Paul Siha is Pastor Bial Ti Chuan BCM Biak in Sihatla A in Khom Pui Voi Kwan Le Rorel Voi Som Ni Pasari Na Anneya in Rini A Rorel Na Nein Rongbol Tu Lan Nun Ki Mapisa President in Kai Shwaya Anthurel Zinga Ramngahum Halnan Le Tuin Hahum Halnana Thing Punte District Hospital Siaha Bial GKP Minga Thil Pek Le Missionary Support Dana Sumda Ti Te Atela Budget Tan Cheng Noi Khat Sing Ni Sangkwa Zanga An Pom Kum Sang Ni Som Ni Pathuma Changa Sang Ni Som Ni Pangat Chunga Tan Bial GKP Shwai Tu Tur Hetiang Hian An Thang President H Laltan Moya Sihatla Unit Vice President F Larem Chunga New Siaha Unit Secretary H C Zawram Moya Sihatla Unit Assistant Secretary Vandal Malsom Tluang Anutlai Nuatla Unit Finance Secretary Jacinta Vandal Rati Sihatla Unit Treasurer Eflal Thanguri Senior Advisor Upakelal Mon Ki Mahniu Siaha Te Thananni Pathiani Zing in Khoma President Nilai Rongbol Tu Lan Nun Ki Mapisa Chu GKP Atel Theichin Komapel To Awangin Thana Hun Manania Ngai Shuina Thuziak Lanani Siha is Pastor Biala Hian GKP Unit Pathum Omin Member Mipa Zani Somthum Pathum Le Me Chia Za Somthum Pakwa Anva in Me Zathum Somsari Patni and Omekani AGS Service in Bethel How Long Kauchan Shwai Tu Tele GKP Ramzautlang Unit Te Leadership Training and Pui
Reverend Arlal Nunzira AGS Service Chuan March ni som pasari sang ni som ni pathum khan Bethel Kaushan Haulonga upali rongbol tu le fellowship shwai tu de Pualin leadership training anei puya kal thei mi som sari zinga mi som nga prok zetan kal March ni som pariat inrini khan GK Piram Zautlang unit shwai tu de Pualin leadership training Jubilee Bible School ser ko na anei pui boka heta hian mi som thum pasari kal tura be sei jengin mi som thuman kal khoma lok tekin hunan mangani AGS March ni som pakwa pathian ni khan ser ti kaushan tlo in thu cha soya chunulama kaushan mi athia piang tikal khomin income khom na hun chata kan mangbok lunglei is ABC a kaushan changchang panga a communications campaign nei ani March ni som pakwa sang hi som ni pathum pathian ni khan communications department chuan lunglei is ABC chunga twal chung kaushan changchang panga a communication campaign hetiang hian an nei Trinity Kaushan Zoboka, Reverend Elvanal Sanga, Director, Education and R&D in Hunamanga, Mazar Kaushan Zoboka, Reverend Dr. Lazar Liana, Director, Communications Department in Hunmangin, Ebenezer Zoboka, Reverend R. Thanmoya, Bialtu Pastor, Serkon Bialin Hunamanga, Shangzal Kon Kaushana, Upalal Biak Thangachung Tu, Circulation Manager in Tutsa Soin, Gilgal Kaushan, Teirata, Reverend Dr. F. L. Sang Liana, Editor Kaushan Beng Le Baptist today in Hunamang Tungani. Communications campaign a hian BCM in Chanchin bu ati chhuate Kaushan Beng le Baptist today lak chungchanga mason tura in fuina te Kaushan le khabuti chwa sang te le chiar tam tura Kaushan te fuina tan man china ni a bial le twal chung Kaushana rem chan angin hun man china ni BKHP dam dep chu unit in Golden Jubilee an mang March ni som pariata changa ni som pakwa sang ni som ni pathum chung khan BKHP dam dep chu unit dam dep pastor bial chuan BKHP din cham phaphak boi som nga na Golden Jubilee an manga Jubilee thopuya rintlak pathian ti mangin speaker a MBKHP secretary Nulalal Mingmoi chong thu an mang speaker ba ka hian MBKHP shwai tu te changin executive committee member pahni PZD Vanal Dikile PC sap sangi ten Jubilee hi an man pui bok Inrin nileng in Jubilee program an manga biak in kota Jubilee share rengna monument MBKHP secretary Nulalal Mingmoi chong thu in honga hemizo hian Jubilee dar vwa in pathian biak in khom nei chunzomani speaker hena jengin thu cha ngai thla kani a thu cha aba ka unit BKHP report te zaipole special item chang ngai thla kani bok chonulama fellowship program siamin MBKHP shwai tu ten MBKHP report le chomdol na in report te pe in zona le chana hun manani a Taya Jubilee Ryan Kil Ho Bok, Inrin Nizan, Patiani Zing le Patiani Zana, te Kaushan Pum Huapin Hun Man Sun Zomani. BCM Dam Dep Chuhi, Dam Dep Pastor Bia Long Tlai area a Omni in, Tuna Hian Kaushan Sung ko Somnga Pakatan Oma, Kaushan members and he Somli Patni Omin, BKHP members Somli Pali and Omani. MBMP Executive Committee meeting Nayani. March ni somni pakhat sang ni somni pathum thole ni khan Mizoram Baptist mi papol MBMP Executive Committee meeting chu sa pale pubuang hall serkona neani a meeting rongbol tu chongro lu chongthu president in kai shwaya Reverend H. Lal Fakzwala secretary Pulal nun sanga patso treasurer le puwanal pe ka finance secretary tenziakin report and pe secretary report a hian MBMP income pui voi khat na chutwang takane ni thote kumsang ni somni pathum MBMP in chiar na angin members in khat sang rukzali le panni annom mek thote MBMP income pui tholom tling khom achingin hetim chan pui nan cheng noi thum le sing ruk le sanga le zanga pek felani to thote tarlan ania finance report in Thailand danin tun thlenga MBMP sum mo chu chengnoi som sing ruk sang ruk le zariat som sari pakhat ni in chengnoi thum sing thum le zasari le som pasari mangral to in kutala om mek zat chu chengnoi nga sing thum sang ruk le za som nga pali ani thu tarlan ani meeting thurel zinga kumsang ni somni pathum BMP dei tholom AICS chanpui nan man ni se ti te kumsang ni somni pali BMP thu ziratan BCM thurin pwan chwa ni se ti te rampum huwa pachung chai rol BMP dei mainly zan in khom huna unit ina ni se ti te environment home health subcommittee siam te kumsang ni somni pali MBMP ro rel dol tura zobok south bialin an dil na rem ti ani thu te MBMP in khom pui dol tu chan pui na member pakhata cheng som nga khon chu September tharal ma apek tlak cheu ni se ti te atela tin MBMP ro rel in a pass Chanchin bu kum khata voili ti chwa turata na editorial board hetiang hian din felani bok editor puzet dilanun sanga joint editor Pubimal som kimale pulal zam lian sailo circulation manager Reverend H. L. Fakzwala circulation staff
pusilal ompuya puvandal fingale pushang thanzova te anni bial shanga Sunday school training le seminar ne yani Christian Education Department ruahman angin marchin som pariat le ni som pakot chung khan pastor bial shang le twal chung kaushana te Sunday school seminar le training hetiang hian ne yani marchni som pakwa pathiani khan haulong pastor bial chung south phai lenga ni in research person Reverend Zediro Dingliana Director Christian Education Department ania pathiani jing income a Sunday school campaign ne in thutsa asoya Tunhnai Sunday school training le seminar ne in twal chung kaushan Sunday school zirtir tu tele puipa te mi somngat chuangan terani Director hi Reverend Lalmun Sanga bial to pastor in Choi Omin nulala ro hluzwali BCM Selemin zai rongbol in Choi Ombok Bungmun pastor bial BCM din thar bungmuna Sunday school training le seminar ne in research person na upapisi vanal rovale upapisi malsoma Sunday school trainer te anniya anni ba ka hian nula MC lalding liani na thial electric le tlangwal eflal ne puya lungle electric veng tenzai rongbol in Choi Ombok inrin ni leng in training hinayani a chomhalama upapisi vanal rovan training pe in Tunhnai upapisi malsoman soi hauna huna kai shwai thung bial chung kaushan shang atangin Sunday school zirtir tu tele puipa te mi somli panga ankal pathiani jing le zana BCM din thara upapisi malsoman thutsa asoya upapisi vanal ravan pathiani jinga BCM lai sorala thutsa soin pathiani zana BCM bungmuna thutsa soibok South Vanlai Phai Pastor Bial Huapin BCM South Vanlai Phai seminar hi neyani boka research person upasi mingthan zwala Sunday school trainer manania inrin dinileng in seminar hi nei ni in soi hauna hun manani bok bial chunga kaushan shang atangin Sunday school zirtir tu tele puipa te ankal chhaleya mi somli panga ankal khomani KNP bial income puile shwai the training mun shanga neyani March ni som pasari atanga ni som pariat chung khan then hlum pastor bial KNP te chuan then hluma bial income puyan neya speaker atangwa lian ding puya KNP trainer an manga income puya hian speaker thu cha ba ka bial chunga KNP unit shanga changin special item te nein hun manani March ni som pariat inrin ni khan KNP Zotlang North unit pualin KNP tele Tunhnai khovelti thupui mangin awareness bat sayani a research person rongbol tu kelal shat puya KNP trainer an mang Marchin som pariat inrin ni ve khan BCM bethani longtlai po in KNP shwai tu te pualin training an neya research person rongbol tu lerin chana KNP trainer an mang New Serchi Pastor Bial KNP income pui po Marchin som pasari atanga ni som poko chung khan BCM biak in New Serchi pa neyani a speaker tan po h1 sang puya KNP trainer manani mission rongbol na Chanchin lo ngai thang u GKP Longtlai North bial le bongkon bial ten work keman nei GKP Longtlai North Pastor bial chuan March ni sompali atanga ni sompasari sang ni somni pathum chung khan BCM biak in chuite zola work kem nein biak in bang brick rem le tukver chawkut te siamin hunan manga work kema hian mi somni panga mi pa somni le mi chia panga kalin tluang takin an na thotura ramhan te thokzawin hunan manga ni BCM chuite zol kaushana hian chung ko somli pali anom meka Kaushan members and hit som thum pali an ni kum engimotsen kalta atangin Baptist Mission School changtlung takdin ni in BCM missionary ten an omchilani GKP bongkon pastor bial po in March ni som pali atanga ni som pariat sang hi som ni pathum chung khan marpara sauta work keman neya work keman nei chung hian BCM comprehensive school thok to quarters pani te sak zauna na thokin hunan mangani bial chung GKP unit panga bongkon Saltlang Liliveng Brigade le Denthar unit atangte in members som ni an thok chwa kani Baptist Church of Jharkhand in Khompui voi som parokna neyani March som pasari atanga ni som pakwa sang hi som ni pathum chung khan Krista aya palai kan ni Korinthon ni bunga chang som ni ti thupoya mangin Baptist Church of Jharkhand in Khompui voi som parokna chu BCJ kurumtana neyani a Speaker Reverend Israel Lemtloanga Director Baptist Masihi Mission mananiya Baptist Masihi Mission Kharten Zai Rongbol in Choi Om Zirtop in Khompui Chanzana in Khompui Honna le hlanna neyani a Reverend Kelal Neliana Field Director in Khompui Honna nein Speaker in Thucha Soya
in rin ni choma le chonwa te zai in ti siak na buat sayania inkhom pui chung hian zantin pathian biak inkhom bana zai le lam program siamin speaker thu cha ba ka special item sang sang ngai thak le en tura om china baptist masihi mission zai pol ten zai rawngbawlna an nei zia bok pathian ni choma inkhoma mi som pakwa in baptisma an changa chonne inkhoma hian alpa zanria kil hona nei ani a Reverend Kelal Neliana Field Director in Baptisma Chantirin lalpa zanria abwat sayani BCM Marane Thalong Tlain Mission Convention an nei March ni som pasari atanga ni som pokot chung khan BCM Marane Thalong Tlai chuan bu seng tura tam hlet se ya ti thupuya mangin Mission Convention an neya Speaker upa HS lal ming thanga lunglon an mang Chakma Mission Nwaya Skill Training Center kalpui chanani March ni somni pakhat sanghi somni le pathum thole ni khan Chakma Mission Nwaya Skill Training Center Borapan Sariya Puanchui le Puanta Zirna Chukal Pui Chanin Puanchui Zirmi som panni le Puanta Zirmi Pali anwai mi som parukin an Zir Chan Skill Training Center hi komsang hi somni panni khan khati laya AGS Mission Reverend Dr. C Bandal Dikana Honga November sang hi somni pannia Puanchui le Puanta Zirtir tu tur mi pakhat vevela kan nia March ni som panga sang hi somni pathum khan Puanchui Zir tur mi som panni le Puanta Zir tur mi pali la kan nia March ni somni pakhat changin kalpui chanani ta ani Zirlai te hi chomakal le chonulam kal ate chenan nia anwai han chakma an nia anjing parukhi Christian ni in adang zong hi Christian lanilo te anni Chakma Mission Nwai tho tuna hian chongte chia music training keyboard big an kalpui meka no pangpali in an zir mek bokani West Bengal Field thok tu te Pualin retreat nei ani March ni somni pali achanga ni somni paruk sang ni somni pathum chung khan West Bengal Field huam chunga missionary tele mission Nwaya thok tu te Pualin Birpara mission compound na retreat nei ania speaker le resource person na Reverend Narimsia Maralte director mission department manani Retreat a hian thok tu an kal chhalheya retreat nei chung hian speaker thu cha ba ka soi hona le zona le chana hun te siamin sharing le chongchai hona te nei chinani bok BCM Ratsiveng Mission Committee in CBC Marpara a camping an nei pui March somni pakhata jangkhan Chakma Baptist Church Marpara chuan camping an neya BCM Ratsiveng Mission Committee te chu speaker le counseling lam te ti tura han som angin speaker tan hian upa HL chuan sanga BCM Ratsiveng le achul anga counseling le irongbol lam pui turin members soman thok chwaka ni somni pakhat le ni somni panhi chungin shwai tu camp an nei puya shwai tu camp ba hian mi somthum panga an luta ni somni pathuma changin wantlang camp in an chunzom le a wantlang camp hi in rin nia chwakin pathian ni zanthleng follow up crusade an nei pui le ang BCM Ratsiveng hian an kalna le an eile in tum vekin camping sen so an tum sak vek bokani Lunglei Municipal Council in Thanchung changa BCM thu chwa kan han chiarange Lunglei Municipal Council shwai tu turte in thanna election masaber March ni somni pakwa sanghi somni le pathuma nei tura Mizoram Baptist Kaushan chuan anwai tarlan ang hian thu chwa siam Lunglei khopui chunga mipui le wantlang in real ball ne enkol tu Lunglei Municipal Council shwai tu turte in thanna nei tura Mizoram Baptist Kaushan chuan in thanna fel le thiang lim nei adu Party shang le candidate zongzong ten pathian ron chunga in thanna election fel le thiang lima om the nan mala cheu turin an nge na mipui te pon the top chwa choi om cheu turin angen bok Mizoram Baptist Kaushan hi adin tira changin political party chan bik le on nam bik ane ngai lawa sarkar na chilapiang chu pathian ram le khotlang ma son na tura ta na choi om mai chin chu chiang tekin Mizoram Baptist Kaushan thurin puan chwa article number som pani sarkar ajiak lanina om hetiangin Mishing te ahowa chata ka kan khosak theina na ramro rel na sarkar om hi pathian ruadani chu wangin ramro rel tu te chu kan chong chai sakin an thu po pathian thu ne a in kal lo chuan kan zom turani chu wangin lunglei khopui chunga mipui zongjong ten khotlang le mipui te ma chon na turata na shwai tu tur kan thlanna konga in thlanna muan om lo thlen tir thei tu manro chalo laka filim ni se chongchai na nen pathian du da na dikna le thiang hlimna ne na in thlan ma chon cheu turin political party tin tele mipui te Mizoram Baptist Kaushan chuan angen khati zong khatu hnai Chanchin March ni som pasari le ni som ni panga inkara Kaushan rongbawlna Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho thei te chu ni